تائی حضوریاں ہوندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندے نعرہ تکبیر سارے کھڑے ہو کے ذرا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جناب قبلہ پیر طریقت رابر سید پیر سید سلطان رضا شاہ صاحب گیلانی آل نبی اولاد علی تشریف لے کے آئے میں دل دی اتھا گہرائیاں تو پوری انجمن غلامان مصطفیٰ دے والوں اور بھائی ظفر اقبال چشتی صاحب دے والوں جناب بابا جی نو جی آیا نو ساتھ بسم اللہ اللہ پاک نہ سادات نہ سایہ ساڑھے سرات تعبیر قائم و دائم فرمائے محبت رہا تشریف رکھو ذرا درود پاک پوری ذرا محبت رہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھنے صدا درود جو نبی اتے ہونا تائی حضوریاں ہوندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندے پھر کدے نہ دوریاں ہوندیاں نے جدوں پڑھ کے درود نبی اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے قسم رب دی سائم درود پڑھیا آسا دل دیا پوریا ہوندیاں نے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں کے ساتھ دکھ کر کے بیٹھے نا پڑھتے پہنے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ربا کرم چاکر یسا یاسیاں تے ولی کونین دواسطائی جبریل جدا دربان ظفر دی پاک نالین دا واسطائی جیڑا ڈوبیاں بیڑیاں تار دینا اس غوث سکلین دا واسطائی اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے سونے حسن حسین دا واسطائی اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے مولا سونے حسن حسین دا واسطائی میرا لجپال نبی میرا سہارا غوثی میرا لجپال نبی میرا سہارا غوثی میرا لجپال
حشر نو جد میرے عملا نتارا ہو سی حشر نو جد میرے عملا نتارا ہو سی میں تے بس مات دیاں لا کے اڑی گا بیٹھا میں تے بس مات دیاں لا کے اڑی گا بیٹھا کیوں کہ قبر وچ شاہ مدینہ دا نظارہ ہو سی سبحان اللہ بابا ناصر چشتی نے کیا بابا ناصر چشتی شاہ صاحب نے کیا کہ دل کرتا ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا کہ قبر وچ آقا نے دیدار کراونا سبحان اللہ ایک ٹھلے بھی نہ بابا موت دا خوف بھی نہ کھاؤ ہونے نہیں ہوتی جنہوں لکھا آیا ادھوں ہی آئے گی انشاءاللہ لیکن شاعر کہہ رہا قبر وچ شاہ مدینہ دا نظارہ ہو سی کہ حشر نو جد میرے عملا دا نظارہ ہو سی مینوں کوئی ڈر بولے تو گزرے گا مینوں کوئی ڈر نہیں میں بولے تو گزر جاؤں کیوں کہ میرے لب تھے یا رسول اللہ دا نعرہ ہو سی میرے لب یا رسول اللہ یا میرے لب یا رسول اللہ دا نعرہ ہو سی کہ میرا لجپال نبی میرا سہارا ہو سی دنیا وچ میں حشر نو کدوں میری رسوائی گوارا ہو سی پنجابی سمجھ رہا ہے باقی پنجابی نہیں سمجھ آ رہی اردو کلام آگے میں پڑھا گا انشاءاللہ اللہ پاک سمجھا عطا فرمائے حشر نو کدوں
भाई गवारा हो सी अज भी आसमान दा रखदा है आका तागा हक नवाज अज भी आसमान दा रखदा है टांगा हक नवाज के जिस वेले सोने दी उंगली दा इशारा हो सी मेरा लजपाल नबी मेरा सहारा हो सी देवे सोने नू हलीमा लोरियां सुती किस्मत हलीमा दी जाग पई मेरे आका जदों आए हलीमा दे घर किसे चीज दी छोड़ न रहियो थे तेरे रहमतां लाए जदों हलीमा दे घर ते जिन्ना बकरियां दे सुके दुध है सना रब खूब भरे हलीमा दे घर सारा कर हलीमा दा चमक पिया नूर वाले जदों आए हलीमा दे घर के देवे सोने नो हलीमा लोरियां लोरियां देवे सोने नो हलीमा लोरियां रब सोन की दियां ने आशा पूरियां देवे सोने नो हलीमा लोरियां झूले विच पौनियां मैं प्यार करके लोरियां सुनावा मैं दुरूद पढ़ के झूले विच पौनियां मैं प्यार करके लोरियां सुनावा मैं दुरूद पढ़ के जिस वेले खिंचा जिस वेले झूले दिया खिंचा डोरियां जिस वेले झूले दिया खिंचा डोरियां देवे सोने नो हलीमा लोरियां मिठी मिठी सोनी जुबान सोने दी ओदी शान न कोई तोले ओदी शान न कोई तोले केड़ा ओदी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले मिठी मिठी सोनी जुबान सोने दी सब नालों उच्ची राजा शान सोने दी रब नाल दिया ने गल्लां गूड़ियां रब नाल दिया ने गल्लां गूड़ियां देवे सोने नो हलीमा लोरियां देवे सोने नो हलीमा लोरियां और गौस पाक दी बारगाह दे अंदर क्योंकि महीना गौस पाक दा जा रहा है आल औलाद तेरी दा मंगला आल औलाद तेरी दा मंगला अते मैं कंगाल जयानी पाओ खैर
محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی جزاک اللہ، اللہ پاک